pravimo, da vas zamolimo za fabriku električnih autobusa, električnih automobila, do toga da znamo da radite prototipe letećih automobila, ajte da probamo da nešto od toga napravimo i u Srbiji. Aircraft viewers, this is Captain speaking. To continue in English, press 9. Da preslušate na srpskom, pritisnite 0. Poštovani putnici, dame i gospodo, dobrodošli u Airbus. Naše ljubazno osoblje ima višegodišnje iskustvo u prevozu putnika. U slučaju opasnosti sa vaše desne strane vežite čekić za razbijanje stakla. Nemojte da nosite kući, kao izlaz u slučaju opasnosti. Za starije lice su se pobrinuli da budu obezbeđena prva sedišta, kao i za majke sa malom decom. Osobe sa invaliditetom mogu ući na druga ili treća vrata, te će vam naše ljubazno osoblje spustiti rampu. Smeće koje napravite možete odložiti u naše kamere. Kada želite da siđete na stanici, pritisku na taster, javite vozaču izlaz. Želim vam ugodno putovanje sa Airbusom. Majstore, mogu da iskočim ovdje na autokomandi? Može, naravno. Hvala. To je februari.